Mag-fishing na naman tayo ngayon. Manguulang tayo dito, try natin dito. Umuulan ngayon. Ayan. Lang guys. Ipon. Swerte, swerte. Ipon, no? Oo, lang. Ay. Nagat yan. Diba? Ikot mo na na. Business eh. Dami na. Wala doon ka. Saan? Kunin mo na lang yung cooler. Sa babae. Dalhin mo na rin dito. Oh. Magpaka ka na lang. Ha? Magpaka. Wala, magpinilas. Sabihin mo, cooler, dadalhin daw doon. Guys, marami palang ulam dito. Saglit lang tayo naglagay, meron na agad. Ayan guys. Lakas. Sinapit nga lang. Sinapit. Wala. Sinapit din. Sayang. Hapon na kalagi mo, no? Ha? Hapon na kalagi. Napit ka lang. Kulang ng napit na kami. Oo. Ano ka lang? Oh. Oh. Mana? Sige. Wala kita yata. Paruin. Yan. Sana all. Yawa. Pangalawa guys. Marami palang ulam dito sa Arayat. Arayat Dam. Dalawa ka na.
Dua tayo. Magbaraw lang parang yun, ha? Magbaraw lang. No, wala. Basta, magbaraw lang. Pre, ako ba? Balik kaya na? Pre! Dapat lang. Wala ka na. Dati na natin yun. Dati. Woo! Kalaki na yan. Laki guys! Laki oh! Mamaw! Halimaw! Laki! Sulit! Swerte guys oh! Laki! Picture mo nga ako! Picture tayo guys! Yan! Binagat talaga niya no? Yan, maganda! Sulit guys oh! Laki na mo sa dulo. Grabe sulit oh! Sulit ano? Laki ano? Grabe mamaw! Look! Sabi ko sa'yo eh. Malalaki talaga eh. Ha? Sabi ko sa'yo, malalaki talaga. Pero trate, lalaki ano. So ayun guys, umuulan. Oh, kita nyo naman, pumapatak yung ulan. So, cellphone lang gamit natin. Mamaya na lang, ipapakita ko sa inyo yung video na nahuli natin. Mahirap na, wala tayong cellphone. Huli guys, gabi na. Gabi na guys, pero huli pa rin. Pangapat guys. Nagat na naman. Grabe naman. So ayun guys, tama na yung pagpipishing natin sa ulang. Sobrang daming lamok. Sulit yung lamok dito sa Arayat. Hayop na lamok to. Parang lilipad na kami sa sobrang daming lamok. Napakakapal. Ayan lang yung huli namin guys. Yan oh.
4 na piraso, malalaki. Pwede yan, pangulam lang. Oh. Na yan. Oo. Pangulam na lang yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Tsaka guys, huling ano na natin dito sa pangulang. Iba na naman yung fishing na naman natin. Iba na naman yung huli natin. So, ayan guys. Yun lang guys. Paalam. Kaway ka dyan. Kaway ka muna. Pauwi na tayo. Taga dito ka lang pala, no? Babay ka na, magpaalam ka na. Bye. Oh, yun, no?